Edisi chongbarini shal shaklai rijaka aboni yagulo tabuk tebo shak thalai kholaw angkhorjak thangrang bodol dok. Aphaikeno yang thumlai para kalagang bisibai khopjago 30 nukhungni side voter CPM BJP yaklai tipra motha no khafrui tipra motha ni bana romlaikha. Tipra motha bana yafrui lamsongi naharka borom ganang yem boboronjon riyang bini tujul mungbai na tin joining panda songchajak eba khlaijakha. Pramotha long live, Bubaga long live, Bubaga long live, Bubaga long live, Bubagra ki joy, Bubagra ki joy. Tini boro thumlai para heo, thumlai para Kalagang BC nandaro, keha chini ro polling 37 polling station, Jampui Damsarak constituency ni. Bo polling station no chini voter pray 400 voter to in total 400 something to 468 aron sio bo thumlai parao skango ke bangma party to mono CPM ho to BJP to IPF to arimpo tinio ke jotto ro chini party o Maharashtra hamya ye bo party joining ke tinin sio brang chongoi pa bo e chongbano welcome keo brano khaksang mo yapayu chung kau tha baha wanai baye chung sini raja no palri nai hi brang khaksang phaile mon baye বিশেষ ke BJP এবং CPM ni je phainai rau no brano ang welcome janao ke diskango chung je kuno samo chung raja no palri nai এবং sini je dabi abo mai thero no chung adai khenai ami hambai tur bisi kau ang san chungya jara phainai brani hoiteo kau the theni nang sin chungmayo asuno ain kau pai hambai rang puisa ni beparia CPN ni jugota pho Blaze Council ni member candidate no khema tongo amoni ya karya BJP no thangha BJP ya kareta uma phema khe je ADC chini travel area ni pandawa ang bo Maharashtra Pradut Kishore Manik kono khaksang ya ang boro party on phaiha ami tre kau gong pha san maya aini kok malero asu nom tha kang pule CPN no khetong alpha kono rang khong puja dabi dawa maya rang khong puja maya bo ya dang ro bai se phain phong ya bo party no pho jak ni thamu tamo na ye khak chang thimi kha thu thim ba ya pho ai se ro bai se asu noi ni kau ma le